Evo nas sad natrag u studiju, sad je tu već interesantno da upravo raspravljamo o onim stvarima o kojima ćemo vam više reći u nastavku ovog našeg druženja, ali za početak dobrodošlicu želim našim gostima u studio. S nama je predsjednica Streličarskog saveza Varaždinske županije, gospođa Božena Šimek-Šuplika. Dobar dan i dobro mi došli. I s nama je predsjednik Streličarskog kluba Cekin, direktor turnira kojeg ćemo vam najaviti, ali i ono što je ovako posebno interesantno, jedan od svega 13 ljudi u svijetu koji ima ovu famoznu licencu koja nama nedostaje tu, gospodin Damir Kolarek. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala. Oko ove licence ćemo još malo poraditi, to mi je ovako famozno zapravo da niti ne znamo kaj imamo zapravo tu u našem susjedstvu. Najavljujemo vam zapravo jedan prekrasan turnir, zvuči možda neobično, 3D turnir Hrvatske Pume, ali više o tome naravno saznaćemo od naših gostiju. Gospodin Kolarek, onda s obzirom da ste nam direktor turnira, a prije nego što krenemo malo o samim aktivnostima i ovom olimpijskom sportu kojim se malo zna, odakle ideja za turnir? Sama ideja za turnir je došla iz malo duži put do te ideje, do realizacije te ideje. U stvari, prije nekoliko godina je osnovan Streličarski savez Varaždinske županije koji igrom slučaja nije funkcionirao. Nije funkcionirao uopće, a ne onako kako bi trebao. Prema tome, potreba postoji, ljudi su se našli zainteresirani koji bi htjeli to pokrenuti i jednostavno smo počeli realizirati ideju. Ideja je glavna došla od gospođe Božene koja je to malo uobličila i ja mislim da bi bilo u redu, s obzirom da je to, ajmo reći, njezino dijete, pa da ona to malo objasni, a ja budem posle tehničke detalje toga. Gospođa Božena, čuli smo, dakle, funkcionirao je, bar na papiru, Streličarski savez Varaždinske županije, ali to je nekako sve bilo onako tiho i samozatajno. Pričamo o olimpijskom sportu zapravo, a neke stvari se tu malo ili gotovo uopće ne znaju. Ja sam naime sportaš čitav život i zapravo sam se bavila hrpom sportova. Zadnja moja velika ljubav je streličarstvo, odnosno jedna, vjerujem, nadam se da nije zadnja. Dakle, kad sam se počela baviti tim sportom, ono što je mene zapravo pomalo smetalo je manjak promocije tog sporta. Ako uzmemo u obzir da Slovenci imaju međuškolska natjecanja, dakle streličarstvo kao sport im je uključen u škole, a kod nas imamo klub, konkretno klub Cekin, koji je prošle godine proslavio 40. obljetnicu svog djelovanja, koji u svom sastavu ima more državnih prvaka, vice prvaka evropskih, vice prvaka svjetskih, olimpijca smo čak jednog imali. I onda vam bude žao da se tu oko toga zapravo niš ne zna. Kad sam se počela baviti streličarstvom sasvim slučajno, eto, nađete se tam gdje se možda ne bi trebali naći. I kad sam shvatila o čemu se radi, ja velim, pa dajmo, idemo se mi objediniti, idemo napraviti nešto malo veće, nešto malo bolje. Na to su dečki rekli, pa da li mi to imamo? Kak imate? Normalno pitanje. Onda smo se naprosto dogovorili da napravimo novu izbornu skupštinu, taman je onaj prvi ciklus 4-godišnji završio, napravili smo novu skupštinu, a ja sam u životu očito od svega najbolji PR. Prema tome, ja sam zapravo takvu promociju svega toga napravila i sebe vjerojatno, kad su me u međuvremenu izabrali za predsjednicu. Sad, da bi mi promovirali i Streličarski savez Varaždinske županije prije svega, i sport prije svega, i da bi ga proširili na način na koji ja mislim da bi to bilo u redu, mi smo organizirali taj 3D turnir, naprosto zato jer 10 članova udruge veterana 7. gardijske brigade su i naši članovi, relativno novi, neki od njih već pucaju, neki se natječu, neki još ne, ali budući da je 3D šumska disciplina, mi smo pomalo šumski ljudi, nekako smo odlučili da to bude, 3D, s obzirom da imamo savršen teren u Možđencu. Ono, kaj sam zaboravila reći, je to da imamo 3 kluba u Savezu trenutno, to su Varaždinske Toplice, Novi Marof i mi u Varaždinu. Imamo u planu otvoriti još neke klubove, ali to je iznenađenje, vjerojatno će biti još već i do nove godine. Dakle, svaki od ta 3 kluba ima mogućnost napraviti jedan turnir. Mi smo se čak bavili mišlju da od iduće godine napravimo kup natjecanje, dakle da svaki klub organizira po jedan turnir i ukupni zbroj
rezultata, odnosno pobjednika se dakle boduje kao kup. Kupu još nismo dali ime, ali sad još sad malo o turniru. Dakle, turnir je u Moždžencu, to je nedaleko od Novog Marofa, prekrasna šuma. Prekrasna ekipa koja kuha. Moraju nas nahraniti. Muškarci ili žene kuhaju kad smo kod toga? Muškarci, da. Ne bi vjerovali i u udruzi veterana 7. gardijske brigade i kad je streličarstvo u pitanju, uvijek kuhaju muškarci, što je sjajno. Ja obično dobim bulit luk. U šumi je to tak bilo otprilike. Uvijek su muškarci se brinuli za hranu. Dobro. Dakle, napravit ćemo turnir koji ove godine možda neće biti odazivom toliko velik, jer je nepoznat, jer je pozivni, jer još nije u kalendaru Hrvatskog streličarskog saveza, jer je prvi. Ali smo isto tako zamolili gradonačelnike, naša 3 grada od kojih svaki ima klubovi, i župana da nam dođu. Oni su se stvarno s veseljem odazvali. I sad tako se nešto, znate kako se uvijek može desiti nekakav neplaniran sastanak, ali uglavnom obećali su, čak što više, imamo najavu da ako župan bude stvarno imao vremena, ispucat će prvu strijelu za otvorenje turnira. Htjela sam zapravo pitati, kad već pričamo o tome, sad ste spomenuli i Hrvatski streličarski savez. Zašto se kod nas u Hrvatskoj toliko malo zna zapravo o streličarstvu? Vjerujem da velika većina naših gledatelja, i to je ta možda kriva slika, kad se spomene streličarstvo, onda je to šuma, Robin Hood i luk i strijela, ona klasična. Ovo kad ste vi donijeli, dakle sad se puca u ovo vrijeme, više ne trebate imati luk i strijelu, sad to izgleda ovako. Vjerojatno još uvijek kod velike većine ta kriva nekakva percepcija, sve ostalo na Robin Hoodu. Ili? Pa zapravo je na Robin Hoodu vjerojatno ne postoji ni jedno dijete, bar naših generacija, koje nekad nije uživalo u natezanju luka i strele, prema tome to se tak nekak. Ali zašto to? Ja mislim da bi bilo bolje da objasni neko koji je 40 godina zapravo, ajde 20 godina u streličarstvu, tišina No, dakle, htjela sam reći, premalo se, naime, klubovi su mali, financiranje je takvo kakvo je. Danas postoje daleko veće mogućnosti da se klubovi, dakle udruge civilnog društva, financiraju iz projekata. Nekad je bilo uvijek, joj daj mi malo ti novaca, pa daj mi malo ti, pa daj mi malo ti, znate ono čupa negdje. Međutim ne, mi imamo mogućnosti, ima dobre sponzore, mi imamo mogućnost financirati se iz projekata, ima ih stvarno prekrasnih, dakle to su od projekata grada, županije, ministarstva športa, u konačnici ministarstva branitelja, jer mi u čitavu priču, evo to još moram dodati, malo miješam kruške i jabuke stalno, ali moram dodati da imamo i dobru suradnju s HVIDRom, da imamo dobru suradnju sa i ostalim udrugama veteranskim, što je važno iz jednog razloga, jer je Damir Kolarek između ostalog, evo sad ispada, moramo ga nahvatiti, to smo zaboravili, on je zapravo izbornik paraolimpijske reprezentacije Hrvatske za streličarstvo. Taj mali sitni detalj da ste izbornik. Da, to smo zaboravili. Mislim, kraj svega toga čovjek ne stigne naprosto. Sad, mi bi naime strašno željeli u čitavu priču uključiti invalid Domovinskog rata. I ostale invalide, naravno. Naravno. Dobro, ja sam tu možda malo, emotivnija. Subjektivna, emotivnija, jer sam vezana za 7. baš ono intenzivno. Međutim, to je sport koji nema ni konstitucijske, ni dobne granice. Nije važno koliko kila imate, nije važno koliko ste visoki, koliko ste niski, nije važno koliki vam je invaliditet. Mi imamo ljude koji pucaju u kolicima. Mi imamo ljude koji pucaju na štakama. Mi imamo, samo u Hrvatskoj, vani, Damir bi mogao reći, ima ljudi koji pucaju doslovce zubima. Nema ruku, nema nogu. Dakle, nema nikakvog razloga da se svi ne bavimo streličarstvom. To je sport koji je sjajan, pogotovo za ljude, dakle pričam sad o rekreativnoj razini, za ljude koji puno sjede. Kad vi dnevno sjedite par sati na kompjuteru, onda isto tak istina da kad vi rastegnete luk na pamet sad govori moje 34 funte, to je znači 17 kila, pa ga nategnete 100 puta, pa znači praktički
1700 kila u sat vremena rastegnete. Ja vam nemam reći kako se čovjek dobro osjeća. Sad već vidim da budu vas zvali kad bu trebalo krumpir prebacivati i tako to. I ugljen. Da ne ide reklama u krivom smjeru, da. I sad kad, gospodin Kolarek, slušam gospođu Boženu i toliko lijepih stvari o tome. S druge strane, pričali smo prije, svjetsko prvenstvo u sredičarstvu ovdje kod nas u Hrvatskoj gotovo se ne zna. Prije 2 tjedna nemojte zanemariti. Prije 2 tjedna, dakle ne tako davno. U čemu je problem, gdje je taj zrakoprazni prostor onda? Sad ja bi morao biti malo zločest. Ne. Samo iskreni. Samo iskreno. U prvom redu, naravno, to je stvar financiranja. Nažalost, čim nije sport s loptom, manje se financira. Takozvani mali sportovi se ne financiraju onako kako bi trebali se financirati. Naravno, s obzirom da ovo nije ekipni sport, nego individualni, da nemate niti mogućnost imati u klubu, kao recimo nekom nogometnom, rukometnom, tam dođe 100 klinaca i sad se nateravaju s loptom. To je tu nemoguće, jer kod svakog moraš imati osobni pristup. Znači, tu smo malo s te strane limitirani. S druge strane, taj sport nije toliko gledljiv, kako se znalo na televiziji reći. Znači, nije toliko atraktivan za gledanje sa strane da imamo 10.000 gledaoca na jednom turniru. Sad ću malo upasti samo, nek se niko ne uvrijedi, nije gledljiv ni golf, ali su tamo izuzetno velike financijski iznosi u pitanju. Točno. Dobro. Znači, da bi se postigla gledljivost, sama Streličarska svjetska federacija trenutno radi, već je promijenila određeni broj pravila da bi se u tom sportu dobila neka veća dinamika i da bi došlo do te gledljivosti. Na tome se već radi, već se dosta napravilo. Kad se tiče streličarstva kod nas u Hrvatskoj, istina je da je situacija i financijska, ekonomska, znači takva kakva je. Ova oprema nije preskupa, ali skuplja je nego da kupiš jedan set majice, dresa i tenisice i poslati klinca van igrice. Znači, neki malo veći trošak je. S druge strane, radi samog tog financiranja, klubovi, nažalost, nisu baš spremni previše se povećavati, širiti članstvo. Ima više razloga. Znači, od te školske opreme, ako znači se kupi nekoliko setova opreme, to je ipak nekoliko tisuća kuna. Drugi problem je kadrovi, školovani kadrovi koji budu s tom djecom radili. Mi u Hrvatskoj, nažalost, nemamo dovoljno, da ne velim, nemamo uopće školovanog kadra za te kategorije. I sve su to, kad se zbroji, sve su to razlozi da to nije toliko promovirano koliko bi trebalo. Znači, klubovi onak malo su financirani, pa ima njih po 6-7 osoba u klubu, pa to je za njih dosta i oni to nažalost ne mogu se proširivati. To im je dosta za njih. Ne gleda se po meni na pravi način, a to je promocija ovog sporta koji je za mene fantastičan, idealan sport. Znači, možemo trenirati kroz cijelu godinu, po ljetu smo vani, na livadama, po zimi imamo svoje dvorane, treniramo u dvoranama, natjecanja su isto i vanjska i dvoranska, od metnog streličarstva, od 3D streličarstva, ima puno disciplina, ima raznih vrsta lukova, svaki se može u tome naći. Onako kako je Božena rekla, znači to je za sve ljude od najmlađih do najstarijih. Da sad ne ispadne neka reklama, ali stvarno starost nije upitna. Vi znate koliko je najstariji streličar u Hrvatskoj aktivni, koliko ima godina. Nemate pojma. I doći će nam na turnir. I sad bude došao na turnir i prije tjedan dana je bio na turniru i uredno nosi medalje, naravno u veteranskoj kategoriji, 80 i koliko godine? 84 godine. To vam je gospodin Dubrava. On je iz Streličarskog kluba Dubrava iz Zagreba. To vam je gospodin koji prošle godine Olimpijada bila, nosio olimpijsku baklju kao najstariji živući aktivni sportaš. Htjela sam pitati, kad se dođe ipak, dakle, do škole, do školaraca, do djece, ima li interesa, ima li zainteresiranih uopće koji bi se odlijepili od televizora i kompjutora i počeli se baviti? I koliko. Evo, mi smo imali nedavno 2 prezentacije, jednu kad je bila memorijalna trka 7. gardijske u Lušcu i Varaždinskim Toplicama. Postavili smo 2 mete, donesli smo školske lukove. Mi djecu na večer nismo mogli oterati od lukova. Svetlo smo gasili da odu doma.
Nije istina. Igi nam još reflektor postavili, mi smo spadali s nogu, a Igi nam je onda još reflektor donesio. Rekli smo možete doći ujutro su prije 8 sati već čekali kad budemo donesli da oni to isprobaju. Ista stvar kad je u Lepoglavi bio Jailhouse festival. Zvali su nas da napravimo promociju. Pa to je bilo mladih ljudi, 20-godišnjaka, to se ne budete zamisliti. Cijeli dan. I zainteresirani odmah mi smo u sat vremena. Dogovorili smo i otvaranje kluba i podršku svu. Samo treba pokazati i napraviti promociju. Jer se retko ko se bude sjetio, ok, Luk i Strela, idem ja vidjeti gdje toga ima pa bi se ja možda uključio. Ne, problem je u promociji. To treba pokazati. U školama to treba pokazati na takvim prezentacijama. Kad je bilo kakva akcija, bilo kakvo događanje u gradu, nikad nije problem staviti metu, dve, postaviti 2-3 osobe iz kluba koje budu to znali pokazati i napraviti promociju i jako puno zainteresiranih ima. Nama je došao u klub prije par mjeseci dečko 12 godina, on je za to čul, susjed njegov trenira, on bi to pogledao. Došao je pogledao, na sljedeći trening je dopeo još 2 klinaca, i 2 curice. Cure su došle gledati, sad ja imam 12-13 godišnjaka na treningu, teško mi je raditi, svi su dobri, a ja sam ne stignem s njima raditi. To sam htjela pitati, gdje je onda taj opet problem sa trenerima? Dakle, ova licenca koju vi imate, stvarno, dakle, samo vas 13 u svijetu ima. Stvar s trenerima u Hrvatskoj je sljedeća. I opet financijska vjerojatno priroda. Čak i ne. Dobro. Čak i ne. Tu financije stvarno nisu upitne, nije to nikakav trošak, ali prema zakonu o športu svaki klub mora imati svog trenera. Mi nemamo licenciranog, naravno. Za sada su u klubovima treneri najčešće i obično osobe koje imaju u tom klubu najviše iskustva. Svaka čast iskustvu, svi oni znaju sve o tom sportu, međutim nisu educirani na koji način prenijeti znanje. I to je osnovni problem. Ja sam imao sreću i poznanstva po Svjetskoj federaciji, pa sam uspio upasti na nekoliko tih školovanja za trenere. Naravno, vani kod nas toga nema. I evo, uspio sam dobiti, imam licencu 3. stupanj, to je taj third level, najviša razina trenera i trenera za trenere. Znači, ja potpisujem trenerske licence po svijetu, ajmo to tako reći. Trenutno nas je u levelu 13 na cijelom svijetu osoba koja ima tu licencu. Znači, kod nas ne bi trebalo biti problem, ali sad tu imamo, ajde budem rekao, 2 struje, ne bi trebalo biti. S jedne strane traži se diploma kineziološkog fakulteta. S druge strane imamo licence Svjetske streličarske federacije. Sad, da li je trener, po zakonu je onaj koji ima diplomu kineziološkog fakulteta, a onaj koji ima licencu Svjetske federacije, on bi trebao biti po tom tumačenju, ajmo reći, ako ne isti, ali stepenicu čak ispod. Sad je malo nejasno, pošto na kineziološkom fakultetu nema predmeta, znači ne postoji niko ko bi predavao streličarstvo, onda vam je pitanje kako sad neko s diplomom kineziološkog može biti streličarski trener. Ne može, u stvari. I sad, evo, imamo situaciju, imamo mogućnost, znači ja mogu napraviti seminar, već smo napravili jedan, sad evo, ove godine u 10. mjesecu bude još jedan takav, koji mora biti normalno pod kapom Hrvatskog streličarskog saveza i ljudi koji su nekoliko godinu, 2, 3 aktivni u tom sportu mogu pristupiti školovanju i nakon toga dobe osnovnu licencu, znači za rad onaj početničke razine. Htjela sam pitati još nešto, a kad već pričamo o mladima, o streličarstvu, ono što možda zanima roditelje, nekako u posljednje vrijeme ovaj profesionalni sport vidimo često i razne i ozljede teške i otkazivanje srca i svega ostalo. Kakve ozljede osim muskul fibera u samom početnom startu, jel postoji nekakva mogućnost od nekakvih možda težih ozljeda u streličarstvu? U stvari ne. U stvari u ovom sportu nema, jedino ako bi se, ne znam, lom opreme nekakav neobični dogodio pa da dio opreme po ruci napravi nekakvu ozljedu ili strevu ili nešto tako, vrlo rijetko i nema tih ozljeda. Pogotovo radi toga jer ova streličarska oprema se daje u ruke
onakve snage kako vi možete koristiti. Znači, vi ne možete koristiti moj luk jer je preveliki i prejak za vas. Znači, dobijete adekvatnu opremu i sa adekvatnom opremom vama se ne može ništa dogoditi. Nikakva ozljeda. Može vas tetiva odrati po podlaktici ako se krivo postavite, ali to je onda flek, masnica koju imate 2-3 dana i više ne budete tak ruku postavljali, budete pazlike raditi i sve u redu. To su jedine ozljede do kojih može doći. Čim se prije povredite, prije Naučite kako treba kako ispravno treba stajati. Možete na hladno. To sam htjela pitati, naime ovo je sad stvarno prilika i poziv zapravo svim zainteresiranim i mališanima, ali vama koji tražite nekakav zapravo vid rekreacije i zaboravak na otvoreno, da se malo maknete iz zatvorenih prostora. Dakle, 20. rujna, ove subote, poziv zapravo svima. To je možda i najbolji način da dođu, da vas upoznaju, vide to na djelu i dobiju informacije onda kuda Upravo vam se tako, jer javiti. ćemo mi postaviti mete koje će biti za zagrijavanje natjecatelja. Kad oni odu u šumu, te mete kroz čitav dan ostaju, na njima će se moći pucati. Ono što bi ja željela reći vezano za promociju sporta malo, vi nemojte zanemariti da ako idete na fitness, zumbu ili nešto, vi to plaćate 200 kuna, ispravite me, ja ne idem pa ne znam, 200 kuna mjesečno, jel tako? Znači to je nekakav trošak od 2-2,5 tisuće kuna godišnje. Članarina u streličarskom klubu Cekin je 450 kuna, od čega je 50 kuna trošak licence u trenutku kad natjecatelj... 450 kuna godišnje. Godišnja. Godišnja. Okay. I nisam gotova. U tih 400 kuna su računata, znači 4 prva turnira u godini na koji izađete, a kotizacija za turnir je 120 kuna. Dakle, mi ne živimo od članarina. Dakle, dati 450 kuna, imati 4 turnira i licencu, mislim da je to stvarno malte ne zabadava, a imamo gotovo idealne uvjete. Mi stvarno imamo, rijetki smo u Hrvatskoj koji imamo sjajnu dvoranu, sjajno strelište vani na Dravi. Dakle, kapaciteta imamo, svega imamo. Trenera ćemo imati, imat ćemo. Ne, naprosto zato jer sad moramo pokriti nekoliko kategorija. Ono što je Damir zaboravio reći, da su nas kontaktirali iz Centra za rehabilitaciju Lekić. Bili su na treningu, strašno im se dopalo, zainteresirani su za trening. I ne samo to, nego su zainteresirani za suradnju, oni rade nekakav projekt prema Europskoj uniji i zainteresirani su za suradnju. Dakle, ponovo se vraćamo na to da se sve može napraviti, da se krasne stvari mogu napraviti, da to skupo, a čujte, danas je sve skupo, ali zapravo skupo nije u odnosu na sve ono koliko čovjek potroši na nekakve stvari koje mu zapravo loše čine, a streličarstvo je stvarno divan sport. Znači, čitavo ljeto ste u prirodi, čitavu zimu ste zapravo aktivni. Da ne pričamo o druženju. Nas, recimo, na turnir ide 10, 15, 20. Mi imamo s 2 kombija. To je pjesma, zabava, baš onaj osjećaj zajedništva. Evo, sad sam ponovo malo ovak ustroj nekakav nosim u sebi nakon toliko godina provedenih u Oružanim snagama. Ja inzistiram na zastavama, na svečanim zastavama, da vi kad dođete da imate zastavu, da osjećate pripadnost tom klubu, meni je to Naime, ja bi htjela, i ja sam gotovo 100% sigurna, da vi kad dignete streličarstvo na tu razinu, da se ponosite samima sobom, onda će vas i drugi cijeniti više će vas gledati, bit ćete im interesantni. Jer ovak mi dođemo na turnir, lijepo se ispucamo, popapamo si ručak, podijelimo si medalje i idemo doma. To je pazite, mi se prekrasno zabavljamo, da se razumijemo. Meni je to apsolutno prekrasno. Međutim, ja bi strašno rado da kad mi u areni napravimo državno prvenstvo, pa ne mora doći 20.000 ljudi, ali pa dođe par hiljada ljudi da dođe. Neko će reći to je dosadno, nije. Taj čas možda prve borbe, ali opet je prekrasan osjećaj vidjeti 150 streličara na liniji, 150 lukova, mi znamo onak postaviti lukove pa reći poglekonjica koja. To je zapravo ogromna količina novca na kupu i tak, pa se malo divimo. Ko ono kad dođe na formule. No dobro, da ne dužim. Jedan dio koji smo zaboravili reći. Stalno zaboravili. Dobro, to ima toliko detalja. Govorimo o toj opremi, je skupa, nije skupa. Jednu stvar moramo naglasiti. Mi u klubu, u streličarskom klubu Cekin u Varaždinu imamo dovoljno školske opreme. Znači,
kad nama dođu novi članovi, oni ne moraju razmišljati o tome da li će kupiti opremu, da li imaju opremu, da li nemaju opremu. Uopće nije potrebno. Streličarska škola koja traje 2 do 3 mjeseca, ovisi kako padaju dani, vikendi, slobodni dani i tako dalje, za ta 3 mjeseca imamo kompletno osigurano za školarce sve. Znači, kompletna oprema. Znači, ne treba platiti niti opremu, niti kupovati osobnu opremu, ništa. Sve ima riješeno. Još jednu stvar bih htio reći, 23. to je u utorak, idući utorak, u 18 sati imamo u prostorijama kluba na stadionu Sloboda sastanak sa zainteresiranim polaznicima za sljedeći turnus nove škole. Pa bi iskoristila ovu priliku da pozovem sve zainteresirane da dođu na taj informativni sastanak, da vide ko smo, gdje smo, s čim raspolažemo i onda ako se neko odluči, ako želi, možemo sve detalje dogovoriti. Ono što se meni nekako čini to je da ćemo kod našeg sljedećeg susreta imati puno novosti, ali po pitanju novih članova i to bez obzira na godinu. Ono što, ne znam da li znate, ali prekrasno vrijeme u subotu, temperatura 25 do 26, tako da ste si i to naručili. I zapravo ostaje nam samo onda stvarno pozvati sve ove subote 20. u Moždženec, tamo recimo negdje od 10 sati pa nadalje na jedno cijelodnevno lijepo druženje. Odlično, ja vam se stvarno zahvaljujem. Malo je brzo na brzinu, nismo znali hoćemo, nećemo, ali vi ste stvarno tu da nam uvijek izađete u susret. Hvala. Nadam se da nismo ništa zaboravili, ali ako jesmo, zakazujemo uskoro novi susret. Ako jesmo, sljedeći put budemo sve dopunili. Hvala vam lijepo, još da mi puno uspjeha želim. Hvala lijepa.